Dobrodošli ljudi u moju Best Forever. Ja sam Nadija. Danas ćemo igrati jednu veoma zanimljivu mapu koju sam ja tek instalirala. I ne znam pojma o njoj kako ništa. Pa sam odlučila da to proverim sa vama. Da vidimo šta je ovo. Znači ja sam kao na nekoj kuli, ovdje šta je ovo, zmaj, šta je već? Divno, stvarno. Idemo da vidimo šta je ovdje. Wow, znači vidite ovo ljudi, malo selo i to u zamku. I ovdje također. Već na 3 sprata imaju ovo selo. Šta je ovo ovdje? Mrzim seljaka. Wow. Zar nije stvarno predivno? Kako je samo ovo lijepo rađeno. Svaka čast onome ko je ovo pravio i gradio. Tamo ima još jedna kula ovako. Predivno, stvarno. Za svaku pohvalu je. Onda ovdje imamo kao nekakav tron, šta već. Terasa. Šta je tako? Vlasno neka kuhinja. Sobe za vojnike. Baš ružno prave ove kauče, kao da su u zatvor. Ovo je kod jednog televizor, što mi se ne sviđa. Šta je sad ovo? Ovo je kod jednog kraljeva soba plus televizor. Išto posebno. Mislim. Umijem lakše. Koliko će nam tamo trebati da se popnemo? Da, nema. Vratili smo se na početno mjesto. Wow. Ovo je dvije. Šta je onda ovo? I evo nas, našli smo vrata i ušli smo u ovu kao nešto zmaja, ja ga barem tako zovem. Ajde da vidimo što ima gore, pa ćemo dole.